ngakithi silamukele kwezakithi television igama ngoCruise ijaha lakomoyo. Namhlanje ngiphathele enye induna man. DUNCAN MARABHA. Sawubonani babukele emakhaya igama ngoDUNCAN MARABHA. Alright, kodwa phela ngizigqatha lezi ngezidonileyo. Hayi bese kuzwa. Dala zisendimeni. So cause lapha akungenzele kanje induna yami. Ngifuna ke nje kuphela sixazulule nje sikhiphe indlu emakhasini. Yabona ke mina ngithe ngikhula vele sazi ngijwayele uDUNCAN. The basement. Angithi so kulamalanga ngiyabona manje uyashayina ucebezela manje DUNCAN MARABHA uyabagoqa lapha. So akuthini awinakululele abantu emakhaya ukuthi kade DUNCAN beswaritha ngapha kubhesi or kanjani. Engakutsho lapha abantu bakithi ke ngiyaziwa vele nguDUNCAN basement kodwa ke manje senguDUNCAN MARABHA ngenxa ukuthi ngase ngavulela imiqondo sengiyindoda ezimele kodwa abantu bayazi vele indoda ingakhula iyachaya ihlahla kodwa nje sisabambisene labona abanye abahlabeli vele kade ngibancedisa ngidlala leso skill so yikho bona kwesikuzwa. So ngiyakwazi ukuthi vele umuntu mayekhula akalindi ukuchayela ibhera njengebhera yerong. So laphana ngiyabona iCheba Boys iqembu family group ngathi njalo ngoba ngiyabona lapha. So akuzange baba udonsela nengubo manje so sithi hayi ngifuna uyakhumuzwa wami ngathi. Hayi engakutsho lapha kubalaleli hayi akuzaye kube lengxabano yabakhona waba kuhle kakhulu sibe wacela kumbe wachayida lapha sisahlala phansi sibili sakhulumisana nomfowethu ngoba la ngangizizwa ukuthi ngile talent lokuhlabela. Yikho ke sahlukana sibili ngendlela right kodwa namanje sabambisene nje sisadlala naye iskill. Hayi alihlukananga waya kumuzi phakathi komuzi. Aya kumuzi phakathi komuzi nasho njalo ukuthi umpholi. Alright. So laphana ngiyabona ngiyayizwa ithini le album yokuqala le. Ithi Udum. Yes. So then mangilandela laphana usizwa kwesi2 balizela iqhawe ne kokona kwesikuzwa. Yes, but khona ingoma man. Try talent alarm something like that. Angisakwazi album yokuqala mbo wesi2 try ingoma yami uthiwa batshontsha ingoma something like that. Umculo wami. Umculo wami. So laphana ngiyezwa amanye amadoda laphana esithi yona ogibela phezulu kwami newena liqiniso ligana. Hayi lokho yana ke akusiqiniso sibili ngamanga abantu basuka bejaji izinto ezingayisizo. Laphana ingoma leyana kahle ikhuluma ngepirates into ezenzakalayo. Njengoba umusic wethu ukuhamba ngezindlela. So wena wawungathi ukuthi hayi Cheba hayi lapha. Mase ngide ipirates nje ngiqedile. Ngicaba ukuthi uyabususiza ukuthi ngikhulumelane ngoba lo uyalwazi udaba. Okay. Manje phela leyo vele indaba endala angazi ukuthi wayelinga zama kuyisolve fast manje epirates ngoba izinto athe sezi online why should ukuthi bebeke lizangena nini ngapha online. Sisazama bona fast sisadinga impela indlela ukuthi size sibanqobe laba bantu. Kodwa ke ngicabanga ukuthi kuzayo. Yonke into lesikhathi sayo. Iqiniso le. Singapholisanga ama-7 nama kungenzele kathi. Siku 2021. Yes, siyambona uDUNCAN MARABHA hayi unyawo ahamba ngalo so far so good. Yini ongayithembisa abadala namhlanje kathesi so ukuthi hayi 2021 nangu elizokuthola. Ngakutsho lapha kubalaleli ngisathembisa phela ngisaphambili njengoba kuyi-lockdown kanje sihleze ezindlini engikuphekayo sibili ku-serious engicabanga ukuthi kuzabuya kujabulisa abantu futhi ku-2021 yeza mpela idlalade kodwa ngeke ngitsho isihloko ukuthi sithini ngizolitshela ngaphambili. So kulokho yazi kule indima eliyeqayo manje kanti thina esithanda ukubona lizasifaka nini ku-budget kuma-video nathi sikithi hayi sike silibukele sisemakhaya sihleli phansi la. Ukulalela siyalalela kodwa ke okubukela izinto ziya kancane abantu bakithi liyazi umsebenzi naleyo umculo kuyinto enzima so siyathembisa ukuthi la khona lokho siza kuyenza kuya kwesikhathi njengoba manje libona lesimo sinje nje akubanikeze ukuthi next week ngiyashuthi i-DVD. Hayi manje ngifuna ukukhuluma amanga kubalaleli kodwa ngiyathembisa ukuthi into engisazoyenza. Hayi ngabonga kakhulu nami. So singakahlukani lapha akunje uyibona njani i-industry yakithi so far? Umculo wakithi ngendlela engubona khona umculo wakithi
kuhamba kahle sibili kodwa ke akuhambi kahle konke. Kulezinye nje izinto ezihamba zisikwele like nje ngibuyele futhi emuva kumphana ngiye kuma Paris umusic wethu asiwuthengisi ngendlela. So ku Paris lapha sikhombe bani ngomunwe abalandeli orolina abaculi. Hayi ku Paris lapha ngicabanga ukuthi abalandeli bangabe babasiphoxayo. Ukanti into zethu babezithanda kodwa ubeke ohamba bezithola kwezinye indawo. But uyakwazi ukuthi sengidibane nama complaints amaningi bathi hayi ingoma vele mina ngiyayithanda kakhulu kodwa ke i-challenge live mina ngisezirust ngithola njani uDuncan Marabha abule indlela uDuncan la akayenzi imizamo yokuthi umculo ufike ezirust yabo so mbani yabe wrong la ya lathi lapha abahlabeleli sibaronga sibili kanyana kodwa so why uthi abalandeli kuphela athi kufanele uyilinganise 50-50 khona kunjalo ukuthi umuntu yebo so lapha hayi ukuthi ngivalele khona ngiyazi ukuthi ngikhulunyiswa kuyini ukuthi mina kathi singakuthathela kwezakithi ezakithi 84% ibukwa ngabantu abase South Africa 84% then wena mawucabanga ngathi the rest esele ibukwa ngabantu abasekhaya kanti ke ekhaya ibukwa ngabantu abayi 4% ekhaya uyabona so then ngawukho khona i84% le ise South Africa why should ukuthi sibe sesigcika kakhulu ngabantu abasekhaya sishiye bona abantu abayilandelayo lapha abantu abalapha abaningi uyabona so I think lina in terms of market research yenu aliyenzi kahle that's my assessment ngoba kathesi mina I can safely tell you ukuthi irumba ilabalandeli abakhule kutswana leli bomba but akula mzamo eliyenzayo ukuthi lihambise umsebenzi yefika kwangalo so lithi bayenzeni bafe ngendlala abafana ama10 bekhona yiko konoko kodwa lapha imarketing so let's hope abanye ukuthi lathi soba siloke sithola ulwazi kancane kancane sizigcine sikwazi lapho ukuhambisa ama CD wethu efinyelele kulezo ndawo anjo phela okay hayi elokugcina nje ongadlulisa ebantwini hayi engakusho nje ebantwini unandi kuphela ukufanele libulinde sibonge kakhulu ngalesi sikhathi esisithiwe sa interviewer sakwazi ukuchazela abantu lesikuchazile siyabonga hayi besiphethe umna best man uDuncan Marabha ke la yosenamadalada amabili ngikhumbula kahle balizela iqhawe then ithini udumo kodwa njengoba nimzwile khona ukhona okunye ulandelayo abantu ekhaya singaqedela ngesikhathi le data ngoba umuntu